Mang, meser Mang. Wah, biasa ya Mang ya. Keliling wae yo. Masya Allah, si Mang ya. Asik. Keliling Durajaya aja Mang, apa gimana? Durajaya, Cikancas. Cikancas. Putar-putar wae. Putar-putar aja. Tiga komedi. Wih, ini ya Mang ya. Sum-sum, memang ya. Khas mana sih Mang bubur sum-sum teh? Iya dalam cara nu ieu mah khas Garut ya teh. Oh, iya teh. Anu hejo kieu mah khas teh Garut Malangbong. Malangbong. Garut Malangbong. Anu asli deui mah warna teh putih. Oh, asli di mana putihnya? Oh, nya. Melembek. Oh. Ini Garut. Jadi ada kalau beda warna beda khas juga ya. Beda. Itu apa Mang nih? Pacar ya? Pacar Cina. Pacar Cina. Ini teh Gula aren. gula aren guys. Emang lagi ditungguan besok ka dieu wae Mang tiap hari. Kemarin kehujanan. Oh, kehujanan. Kan dia sampai si kancas doang. Ka dieu sih Mang teh ditungguan wae itu. Ah, si Mang. Iya, porsi berapa nih Mang? Porsi berapa? Biasa 5.000 aja. Wah, paling murah sih Mang mau bubur sesum candil, guys.